apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Ciamila ondel-ondel yang cantik jelite. Teman-teman nih, di video kali ini Ade ondel-ondel lagi di tukang parkir teman-teman di pasar kaget. Haha, seru bener teman-teman. Cus lihat aja nih videonya. Seperti biasa ini teman-teman, di minggu pagi ya suka jalan-jalan ke pasar kaget. Di depan udah ada ondel-ondel teman-teman. Teman-teman, ondel-ondel dia lagi mau nyari belanjaan juga teman-teman, mau jajan dia. Ribet banget nih teman-teman nih. Ada gorengan teman-teman, enak banget. Ya. Po Jamile mau kemana? Iya po, lagi jalan-jalan di mari. Biasa deh minggu pagi pan rame bener ya. Iya. Ayo pengen Ono po nyari kue Ono sarang laba-laba di mana ya deh? Tadi muter-muter. Kue sarang laba-laba kayak apaan tuh po? Lah kue kayak sarang laba-laba. Dimakan po? Lah iya dimakan lah. Ngeri bener po. Ih bukan yang asli po. Iya ampun, ngeri ya mah. Kagak po. Aneh-aneh lah aja po. ngapain di mari? Ini macet banget po. Ayo lagi parkirin ini. Lah po jadi tukang parkir. Lah iya. Ya udah po. Macet nih, maju deh maju. Iya po. Hati-hati ya. Ya Allah teman-teman, lucu bener loh si emponya jadi tukang parkir di pasar kaget. Ayo deh teman-teman, kita nyari laba-laba lagi nih. Tuh di dalam ada